to long hindo. Ubagra! Ubagra ke! Bogra! Ubagra! YTF! YTF! TWF! TWF! Borbil Panchayat! Borbil Panchayat! TWF! YTF! Tipra Motha! Ubagra ke! Ubagra ke! Ubagra ke! Thank you. Hambai. Tini 43 Assembly ni 36 number boot center Greater Tipraland awareness boot committee tini khalekha ara tini phaimanda phaika tini Wngkhorkha ni tini 8:20 ni sabjone chairman da Gopal te ara tini chairman jingma phaisok waijak te member tongo te ulama joto tongbayo jagao nge tini mono sanamu chungo jeng tini ara belai success jeng boot committee khamen success angkha plus tini Greater Tipraland awareness belai kaham angkha jeng tini o jagao borbil bisini gunumoni parao je boot committee khatani public response belai kaham tinora tini mok chakma te joto Tipra saro tongo bisibak mok ni population tongo borok joto no maharashtra logirna hinai jeng tini o jaga boot committee khama jaga tini meeting phaima jaga jeng borok no bising message ma jeng kaham janogo te maharashtra borok last 2023 thansa borok dunai te thansa logi tongnai te coming village nirbachan borok apply boot bake borok award apply kharone borok tini sambagai jeng borok na hambai janogo tini press tini milen bisingo te jeng o buskang phaina salo of the 36 boot center sudah paine simia jeng ora pura birde patene kuno boot chin nokri khai jeng amtake jeng samkhane bagi obo step na kha te kisa tongkho te matra 10% ji aba bi CPM congress ni jak abo no 10% jeng pura pi phainai ama jeng pura chin ora ni jara boot committee president dok tongnai borong jotno amana te prostudung kha abai jeng hambai te jeng sanamu sungo jara takono 36 number boot center ni borbil bilisini ye o kami ni borok jara phai khorongna bo jeng phainen bagai no jeng request khayo maharashtra thanchao jotno phainen bagai wasi jara te maharashtra sujugna bagai 1 lakh 5,023 tamne ke jeng 73 bosor koma patine sujur kha wasi jara te sujurna bagai jeng jotno tini borbil ni bising program khai bising ti khai jeng borok na request khayo hambai